Wabegu na wani ensa etu nsayam. Mpene se ensam afo nyina eye tafrentafre ni chienti. Aniti ensa na dwuma baako eye chia. Mbonyafo kubara na wo chia ni nua na ma wonam adi kan ye. Ni se wo chia wie sabre wo pa baabi atena. Kanenso Kumasi Kropono Abangra to Penny Webanyafo Kajobosu. And also Obika Awaha. Saso Ena Movement for Change. Afafanta Alam Kojo Shamatain. Say Anen Ano Eji and someone son. Say what can the Pakro or Penny Crow no but not Sylvia. I did hear kind so. To the first ambassador of the year 2025. Yes, I am. Professor Rita Akosia Dixon. And indeed, the former Chancellor of KNUST, Professor Aubrey Council. Indeed, I welcome the CEO of the Pathology Teaching Hospital, Professor
Achi, hello.
So I'm maintaining I'm maintaining so aha and I'm maintaining so and then in call for and then to Fumai to Bodom Sana Yaba Tepa Justin Etwa Susa na Yako Tekoko so Tanabia Kasa na Omo Asuminya Sueboa in fact Nina eno ni biswa oshi nti aye otum for Tanabia ewo kono nti ene ye kwasiga edikan wa santimani nti aye asante sa sinina ya eba ene